3 sebab menarik kenapa Redmi Pad 2 Pro ni kena jadi next tablet korang. First kali, ultra large display 12.1 inci, siap refresh rate 120Hz lagi. Resolution 2.5K, memang cantik lah kalau nak buat gaming ataupun layan entertainment. Speaker pun best weh nak dengar lagu dekat Spotify sebab dia guna quad speaker, siap ada certification Dolby Vision Atmos. And then yang paling aku tak sangka ada headphone jack. Siapa nak bagi? Yang kedua, dia punya accessories yang versatile. Pairkan dengan Redmi Pad 2 Pro punya keyboard, macam dah tak perlu nak ada laptop. Siap ada tempat letak Redmi Smart Pen lagi. And cakap pasal Redmi Smart Pen, memang smooth guna and ada natural feeling bila pakai. Dan yang ketiga, saiz bateri Redmi Pad 2 Pro ni memang besar gila. 12,000 mAh, confirm tahan lama. Siap ada 27 watt reverse wired charging lagi. So macam Redmi Pad 2 Pro function.